bakunzi ba Rubavu Banseri mukomere cyane kandi mukomeze kugubwa neza, turabasuhuje aho muherereye hose. Twe ni Rubavu Banseri channel ibagezaho amazu, ibibanza bigurishwa mu karere ka Rubavu. Kora subscribe rero, kore share, duhe ibitekerezo muri comment na like. Hano rero twabazaniye inzu nziza muri kureba, iri ku giciro cyiza cyane, iragurishwa. Iyi nzu iri mu kibanza kinini, ifite ibyumba 4 na salo na salamanje na toilette na koridoro, ikaba ifite pariseri nini cyane, ikibanza kinini cyane nkuko amashusho ari kubigaragaza. Ni inzu ikomeye y'amatafari ahiye, ikoze imeze neza, iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero, ubwo ni ariko aho bita Mugisa sinzi ko bahazi. Inzu ni iherereye, ni igipangu cyiza cyane kandi ahantu hanini, kandi si kure ya kaburimbo, ni hafi, ni avenue ya kabiri uvuye kuri kaburimbo ku muhanda principal. Iyi nzu rero nk'uko mubibona tubabwiye iherereye mu karere ka Rubavu aho bita Mugisa, umurenge wa Rugerero. Iyi nzu rwose iragurishwa miliyoni 25. Miliyoni 25 z'amanyarwanda icyo giciro. Aho ni muri salo na salamanje nk'uko mubibonye. Ako ni agasaro kajya inyuma mu gikari, ariho hafatiyeho na koridoro. Aho ni mu byumba, imiryango ijya mu byumba na toilette. Ni inzu imeze neza rero kandi iri ku giciro cyiza bitewe na pariseri ifite metero kare 600. Iyo ni inzu iri mu gikari, irimo ibikoni, nkuko ubibona rwose. Aho ni mu gikari, urabona ko hari ikibanza kinini, yaba imbere hari umwanya munini cyane. Aho ni ibaraza ry'inyuma mu gikari ry'inzu nini, nkuko mubibona. Urabona ko ari inzu y'amatafari ahiye kandi yisanzuye. Ifite inyuma, ifite imbere, ni hanini cyane, ifite porutaye nziza. Ni inzu nziza cyane. Aho ni imbere, ikigega cy'amazi, porutaye wayibonye. Ni ukuvuga ngo ni inzu isobanutse igurishwa ayo mafaranga tubabwiye, miliyoni 25. Iri ku giciro cyiza, waje ukanasura ukashima, ba nyirayo barahari rwose, turabahuza, ubundi bashobora no kugukaturiraho make, ubundi mugahaha uru rupangu rukaba urwawe rwose, ukarwegukana. Duhamagare rero kuri izi nimero zacu, ziba ziri no kuri WhatsApp. Duhamagare cyangwa utwandikire, cyangwa se uze kuturebera Rubavu, ubundi rwose usure iyi nzu. Nuyishima urayigura kuko ni inzu nziza kandi ikomeye, ikoreye finisage. Ni uguhita winjiramo gusa rwose. Banguka rwose uduhamagare kuri izo nimero batarayigutanga. Ni nk'uko nabivuze, iherereye mu karere ka Rubavu, Mugisa, mu murenge wa Rugerero. Ku bahazi, uvuye uri kuva mu muhanda uva i Kigali uza mu mujyi wa Rubavu, ubu utaramanuka neza kwa aho bita kwa Gacukiro, ahubwo ni santere ubanza kugeraho mbere yo kugera ku Cyanika. Mugisa aho ngaho niho iherereye, ni hafi yo mu mujyi rwose. Ku bahazi barahazi. Ni inzu nziza rero kandi yujuje ibisabwa, ikigega, pariseri nini, kandi nayo irakomeye kandi ikoreye, irakoze, irarangiye. Ni ukwinjiramo gusa, ibindi ukazabikora nyuma. Murakoze rero, muduhamagare kandi mukore subscribe. Mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Murakoze cyane.